vona se a va ku se hi welile. La hi le xitichini xa mahungu xa Nhlekeni FM station number 13.0 mina Wesani Nhlekani kana ndzika la hi haxa xikan'we mahungu ya mafenya umatitsoni right ya famba swin'we na risimu ra Mr. Zan ro umatijiketela right vamanda nivelela ni khenseka vayingiseri ku va hi fambisana swin'we kwala ka Fun News Show mina hi mina Wesani Nhlekani kwala xitichini xa mahungu xa Nhlekeni FM station number 13.0 vayingiseri muhaxi wa n'wana wa mafenya no rhandzeka vutshila ni ntokota tiva ka Wesani Nhlekani a nga famba riyexe namuntlha i famba na n'wana loyi a nga kwala tafuleni i ta nyikiwa nkarhi ku va ti hlamusela kambe a nga si nyikiwa nkarhi a ndza ku vayingiseri mi ta hi khomela nyendo ku ri kwa mitlakulani swa ku tika ku va hi cince mafambiselo ma show a yi kunguhate ku tlanga 1 hour kambe swi cincini hi to swi chabu hi swi endla hi 60 wa timinete twana lava Vengiseri handle ko dya nkarhi ku hlwela kumbe ku nonoka hi ta nyika muhaxikulobye a ti tivisa leswaku hi yini mani i ta va ta ra yini laha xitichini xa mahungu xa a hi Nhlekeni FM. Right na khensa muhaxi ku siriwa nkarhi loyi i Ras Mapetla muhaxi wa n'wina loyi a nga ta va a mi haxela ta mitlangu hi masiku na minkarhi hi ravuntlhanu rin'wana na rin'wana awara ya 7 nimadyambu mi ta kuma nkunguhato wa ta mitlangu mi kota ku tiva na laha ntlangu wu nga ta va wu tlangeriwa kona kasi hi musumbuluku hi awara leyi fanaka mi ta va mi karhi ma kuma mbuyelo wa mitlangu hi ku hetiseka ndza khensa Nhlekani ku siriwa nkarhi. Okay, I'm back with it. Hope I look like Nhlekani. Veka swilo rivaleni atlangi xitumbelelani. Right vayingiseri hi ta nyiketa yena Mr. Ras Mapetla nkarhi a hi byela leswaku ti famba njhani hi tlhelo ra ta mitlangu leti nga ta va ti ri kona mundzuku hi Mugqivela na hi Sonto. Anfanele ndza fike unkombe ku ra una mhaka ni zamini ku tshuneta mara still ni ka sayitini swo tala va swi tumbeta mara Right na khensa muhaxi ku siriwa nkarhi wo nyika nkunguhato wa mitlangu leyi nga ta va yi ri kona mundzuku hi Mugqivela. Mundzuku hi Mugqivela ku ta va erivaleni ra mitlangu ra Maxakeni emugangeni wa Maxakeni hi laha ku nga ta va kombisaniwa xa le ndzeni ka rivala exikarhi ka swipano swa nhungu eka mphikizano lowu tivekaka hi top 8 kumbe xiseveseve. Mphikizano wu kunguhatiwe hi ndlela leyi landzelaka. Eka ntlangu wo sungula ku ta va ku kumbana xipano xa Masekulara na xipano xa Fire Rangers kasi eka ntlangu wa vumbirhi hi laha ku nga ta va ku hlangana xipano xa Youngsters FC xi ta va xi ri na xipano xa Mansi lexi tivekaka hi Bull United kasi eka xipano xa vunharhu ku ta va ku karhi ku mbetela na xipano xa First 8 na xipano xa Power Chiefs kasi eka ntlangu wo hetelela wa siku hi laha ku nga ta va ku vumburisana xipano xa Black Label na xipano xa Maxakeni lexi xi nga tirhisaka marito la ya ngi matimba ya ngwenya mati. Hikokwalaho ni ringeta ku vula leswaku Maxakeni hi vona va vurhelaka mphikizano lowu kasi ku ta fanele ku huma swipano swa mune ku sala swipano swa mune leswi nga ta swi ya tlanga hi Sonto laha ku nga ta fanele nakona hi Sonto ku huma swipano swimbirhi ku sala swimbirhi leswi nga ta phikizana hi Sonto ni madyambu kambe ku ta hetelela ku sala xin'we lexi nga ta va xi teke xitlolo. Mi nga rivali nakambe ku hi musumbuluku hi awara leyi fanaka mi ta va mi karhi mi kuma mbuyelo wa swipano leswi nga ta va swi tlange ku ya fikela hi Sonto kumbe ku ya fikela emakumu ka ntlangu hi ku angarhela ka wona na khensa Nhlekani.
right vengisera ntakonga tsonisi ta mitlangu leti nga va ti karhi ti tlanga groundini ya Maxakeni a hi veneni swin'we kwala exitichini xa mahungu xa Ayihlekeni FM hi twa ta mbuyelo lowu nga ta va ri kona xikan'we na Ras Mapetla u tihlanganisa na Ayihlekeni FM u nga tihlanganisa na yona eka page ya le ka Facebook leyi nge Hlekani News Entertainment u ta twa to tala la ka tsakisa ndza tshembisa leswaku u nga ka u nga borheki loko u ri na hina tihlanganisi kwala Ayihlekeni station number 13.0